kubor na kaslem jong unongsan hima. Ha kaway ka jingjia, ha kapor nyosh pawa janmit jong kasngi baar, uwe breu ubaday nagasnong karmal ki shlong ula syakem, hadin ba ulalat ban kawang mau, bat ra da kawat beno, ha ka yingsa jong menteri sarkar ka kong Amprin Lingdo kepada ru ke MLA ke East Shillong Constituency. Uni breu ula dep ban kawang kumbasau teliki maus ke ying sa jong ke kong Amprin. Henry ki breu ki basong basa hagani ke ying kila yok ban batno ya u bat kini ya ka white beno nakti. USP ke East Khasi Hills uba Sylvester Nong Tenger uli athu bahaka por baki pulit kila wan poi hagi ying sa jong ke menteri itraying kila dep ban yok bat ya uni breu. Ula penti kinaru ba uni breu ula kawang mau bat ra da kawait beno. USP ong bala kemno yung ni ubreo bala ra yu usatanan. Kajing tokit kadang yaj. Ban penti kena la utay ubreo ubale ya kateka kam. Uday uba biang ni em haka perkat perdan. Lani kitang donshu ni em ki waipat kibedan ketilang. Nakaliang ukurim jong kakong Amprin Lingdo uba Fantin Lakadong. Ubalong ru MDC. Ule atu bautay ubreo ubalawan ban kawang mau. Henry la yo ban kini no ya ka wait beno. Ula ong ru ba utay breu ba syong basa ha karmal ki pada baju bab ya ka jingkeli ula ong ba klem don ka no ka khubor ban penti kena ba ka yeng ka sem ka don ha pedeng ka jingsha berngem. Yang iyo call na madam modles ngayo call nyo khat kanai minute ba don ba kawang mau ya ka yeng immediately ni lalet di officer jami ba bibek spesifik dan mangar ni lawan sini dan tweet in dalam apa isne pada ni lalap wifi ladap over power dan traye dapat nilai south liki mau kawang kaye plus yo berkuai ka kawai kasih ka kawai benak mah nilai dapat over power la rayusha nanti nilai pa case register for position tengina examine udah beri ubiang na dan cindunane dak syah dan medical report kidan kan ngat sah bede ba ni jinja kembang tip tang we yo bat tang we let's see ngidang interrogate you also dan kuipat otherwise kumbalong tatang iwe ni bayo pat no kajang tu nyo spoa itu baru ni dalam ini ni so ke bario mau gina yang mare sebab ni pe lap mau dan ni cek CCTV ya lap brio tinggi dan ya wat baru bar jang ni kas ying ni nang la ya pet thang ta sa phang phang wan phai biang tu ri một con biang do mau dan sekawat ti ini yo nya keni no pen marba hati mang la pet CCTV la i ka kemudian jumu tang la identify no masuna rum untung yo keni no ka wat ti no pen ini so bagadon kata kajing barngam jo madam ka un cibatai nga không để số phải ta cái lòng cầm được clear hết trong mọi số penyap dari kitin penyap kita hita kan nalor juga ta lawan nak kulit ikla kit bila beli tu berkhmat ni ba lawan itu tak un cibatai sa hadu kata bangan ong hai thik sa được tiếp tâm bằng tikna ba sa malki karmalki to jimpe jo feel le suri ba ni bre ba medlem ni di ladi abang ni ba no ni ngan ong di bang nang batai nama bangam yo kucing smart am sipit ke yudi di ki jajing di te ngam til tang ba ong ma udon ha kasen setengah Tikila don empat punggi kubua punggi bernyam ni ai ba PP jeket namanya pai. Pajuran ni jinga. Tak jing bernyam paju yo kubur benar-benar. Jadi kalau ni jinja tu kidan kan no ni tapi Jumpa tu CCTV te dan Norway. Tambang tip tu yo mau ni ke totally te man ni tang we mau santri mau dan ya jing dan ya dan situ kibai dan bentau tu dengan tip dari ada dengan cek CCTV tu bawan hadu ni ajan yang tadi tamu. siapa yang cibatai kamsa habai dei ba dei ji ko ma ki ni benta Kawai kamna sijong lapai diet kawai pacine kalian ru ila
dan kima alai ling yo ni na ko compound ni ma ni tingim dan ma kiri wa kiri ling tu kan Kalau judon kum kan ngajing sa kawang mau kami haki por baladak. pajudan si meneko Saya kata dah lah kita terus budi beri wan William ni. ngam kata dengan komen ni lain ada investigate ki polis department lagi saya kes tempat di polis lah polis custody interrogation is going on